Joseph Terang Memorial Hall dilai along Borjan Youth Forum mahang kapathek pon. Toko langson pi Water Tourist Management Committee ningkan isi kecok. Hawar ke hat VDC asai hemalong perang kiamai ke papon. Somu rong hang arad atum inglong atau war asai ke klempon. Koilamati tereng langso Presbyterian Church ahem kimi kikim ponjia panlong le ke pasur. Birta kemi lo charli abang pu abang pia dumapan. Dipu Commerce College Amlapatia long kep ang dengki untang atumapan Higher Secondary First Year Arts lapen Commerce Stream apartment admission pi bomlo. Lapen pi ponbom krehini ang deng mate Higher Secondary ang dengki untang atumapan BA lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University ke parlo sitame admission pi ponbomlo. Dolang aduntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate kep ang deng ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo. Ang ton ben kachini ponji apan lam rehing ben birta en pon me laki jong pon phone number along. Phone number laki 8638 576919. Ruitule thodlo 8638 576919. Aduntu 8638-6754-64. Ruitulo 8638-6754-60. Aduntu 8638-9787-24. Ruitulo 8638-9787-24. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjikta birta angton pen. Pai ni phaing ko rai siar ni dilai along ke do Joseph Terang Memorial Hall along Borjan Youth Forum thi hekpen BYF asong amahang pathek pon abarim lothan bang Puchandra Singh Tero na himpen si bang so mai chari pon ada por pai crazy malom pen mai cheng pon si penangan Borjan hawara lam chithan chimum pon Borjan Youth Forum thi hekpen BYF asong misen pen pachari pon jia phanpura thare on Tero na phansi mai phuar pu pek pon lapen ang tong hanse aphan kongchun bangar pu pekpon lapen alang ni tumalong ka cherap dun chiaphan Vice President Joyram Timung Vice President Bhagya Teron Kiraning TP lapen AGS Nubin Rongpi Jirjar Timung lapen thu BD Sore ka cherap dun chiaphan Sar Chandra Singh Teron Baliram Ingti Krishna Rongphar Bapuram Rongpia tumaphan BD Sarar pu pekpon lapen kado kawe bang phoke bakdo atum sayar pu je pekpon rutti Labang so Borjan Youth Forum lake Jasemet komani political wings komani jongjunga liaphan kali lake Borjan aradaphan ke jokwana to war ke banji aphan lapen Borjan hawara long kachar lia muluk ke kom Borjan long lialam ki ke ong lapen kapachu na thu ka chhum kawe lahe huya ki sungpen ke pajok je phansi Borjan MEC constituency angkang aparman Borjan Youth Forum pu mahang pathek nangkok rupusi maya long lapen phirang kya thengnu setami lam the jaipon Dilai Pendebram Qatar 365 News India. Sini tu masong bangke lagi Borjan aphanco pini masih thandak lo Borjan Youth Forum kal jabji ke Borjan constituency aphanco lagi komane asong apong dagali le penane ratchari asong phana adi ki pidunji dakali sita isia ponang le tahai nilitum da chethan chimum po jonsi ke chok che phan budang de Borjan Youth Forum antune ta langding de Borjan Youth Forum ge chesong wegji Ratchari asong aphano, ratchari asong ja aphano lapena longle chojor tum phan, longle duye hoy kaike lam ki kapa dotum mas dame, nitumang che songis dame, ratchari penke Borjan Youth Forum ke thanga chera babe, Borjan Youth Forum aklemba tum inut bang se ratchalo chera abdo pate ke pasun lo, lake ho dak aron lo mata do. Jongsi, alang li dakman suntu kapi ke klemba mai kalang. Sitame labang sosong mese gomane asong phan, Kacerap dunji, ka camping pidunji puke nitum constitution aronolong asong aronolong mata abu. Ni phaing ko rai siar ni anerlo por phai hinia por to kolang solang sun pi ningka ni sike choga mai ka pedopon mai ka chari Sar Singh Terang lapen mai ke phalam theke jaipon Jen Singh Terang alhi sar paman pen ka chitong dun VDC chairman Riso Singnar manpeng alhi rata cyclem bang ruby rongpi Lukhiram Rongpi Nasing Ronghang Bidai Singh Teron UPLA Deputy Commissioner Langming Terang UPLA Home Secretary Binut Tok Bipen Chenglok Gaung Bura Anparta Kithe Kiding atum Chetong Dunsi Tokolang Solang Sun Pi Waterfall Tourist Committee atum Ningka Nisi ke Choka Mayalong RD Pidun
Kewang jarni anso se toko langsun pia langsun kapami pon thujia phan komiti atum chithan chimum pedopon lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theki dinga tuma phan kachuning ripon lake development akam kipi pon jia phan tim Karbi Anglong phan chuning ri pedopon bokajan sarupathar deupani borjanara datum kate bok muchot ke langdam lapen kijui damji ke dak toko langsun pia langsun anchotlo toko langsun pia langsun a komiti atum lapen alhia tum pen choranisan chora pet pensi mai pachun pon Hanjang langsung pen Bisnu Lekthi 365 News India. Along pen tangka ipang room dun pen kilong haisap la pen labangso tangka pen poros Nipaing ko rasi ke dam tangani social media long ke klang gram sakhia borengang hoi ke klang along amen ka che thap duna nam tangka suri pho ke en la pena post ke klang da haro ke thona troke ra troksi do puma sapta hokali lahai ke non ke do bom hauraghat constituency MSC aphan nong no ke jojia phan si ka bor ipusi ningje pon la pen te hok pet ke amen ka che thapa nam sikai sita en e la pen a posta pharoi sira troke ra troksi bet la pen bangso gram sakhia borengang hoi along ke jog vera tumsi tami tangka pidun long le la pen tangka sekai sita hang he pusi ke jog duna bang phua bang phia tum la pen VDC chairman atum pherang kia mai ke pha hot lam thejai pon langhin pen indrajit rongphar 365 News India আমাৰ মণ্ডলত গ্ৰুপত পালোঁ মানে নিউজটো গ্ৰাম্যচকীৰ বিষয়ে মই অৱশ্যে গ্ৰাম্যচকী এপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু পইচা পাতি কথাটো শুনি পেলাই মানে আচৰিত হৈছোঁ আৰু কোনো ফৰ্ম ফিলাপৰ নামত মানে মৰমী শইকীয়া বাইদেৱে আমাৰ পৰা এটকাও বিচৰা নাই আৰু মই এইটো বাৰে বাৰে কওঁ গ্ৰাম্যচকী এপ্লাই কৰাটো সত্য আৰু তেওঁলোকে যিটো দিছে বাতৰি দিছে বোলে হেৰি এইটো 300 কিমান জন আমাৰ এপ্লাই হৈছে মাত্ৰ 167 নে কিমান জন হাওৰাঘাটত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটো বাতৰি কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ দিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি পইচা যদি তেনেকৈ বিচাৰিছিলে তেখেতে গোটেই মহিলাখিনি গোটা আমি তেতিয়া আলোচনা কৰিম কাৰণ আমাকতো পইচা বিচৰা নাই পইচা লেনদেনৰ এই গ্ৰাম্যচকীৰ বিষয়ে অহাই নাই আৰু তেনেকুৱাত কেনেকৈ নিউজ এটা হয় আৰু আজি এটা এতিয়া ইতিমধ্যে মই নিউজ পালোঁ যে গ্ৰাম্যচকীটো কোনো এডভাৰটাইজমেণ্টে হোৱা নাই কিয় এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱা নাই এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিবলৈ সাহস কৰিছোঁ কাৰণ আমি পাৰ্টি কৰা মানুহ পাৰ্টিত ঘূৰোঁ Bukulia station ke parlo lang pher MSC ku busy lale Bukulia police station ke parlo lang pher MSC constituency angkang Jamuna irrigation along le chiri pharoner kebra troxy kebra isi along le along ang tana so tum cherai desi do derlo labang so irrigation along le along ke do kado ka ve don suri siso sean bag ang tan pen ke bang atum hem nang chi kimsi irrigation along le along nok hanjang birik lapen ke dam tang social media long anong kache thang club sunflower garden sitame labang so irrigation along le along penangan aningkan pen tiki bom do bom si anparta aningkan bang si hema donang barlo ke damta aningkan suri nira kret trok aningkan pen inglong asora tum det chingrum si long le ka ve tum an irrigation along le along hemrit kachi kimjia phana phong pate bogdam lo bonta police atum kiplung dun etditia pusi khilonjia suraksha sangrama tumahin pen nangje thandun langdam lo nang ang tan pen ke bang ke chia so tum ke dim klong long thu bonta lada ke do khai bare mamune da tuma phan padolong le da putha khilonjia suraksha committee atum sodak pen pin rempon la pen la so putha Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke the ke ding atum lang pon chari pe mesi eviction and back nang ji la pen eviction setik ke sodak pen ji song pon ji pusi pherang ke theng no nang pachini dun bolong koma ji pen jer song teron 365 News India মই প্ৰথমতে কাৰ্বি আংলং লাইভ আৰু কাৰ্বি আংলং টুডে দুটা ষ্টুডিঅ'ৰ সাংবাদিকসকলক মই প্ৰথমতে আন্তৰিক জ্ঞাপন যাচিছোঁ আজি আপোনালোকক আমি মতাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এই বকুলীয়া এলেকাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো মাটি এই মাটি
আজি নাই নাই হ'লেও 40 বছৰমান হৈছে অন্য জাতিয়ে হেৰি অঘৰীবিলাকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে। আমি ইয়াত লোকেল ST হিলছৰ মানুহবিলাক কাৰ্বি ডিমাচা তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰিব জেগাটো পোৱা নাই, তেওঁলোকে ইয়াত বহি আছে বসবাস কৰিছে। এইকাৰণে আমি বকলীয়া আঞ্চলিক খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি হৈ পেলাই আমি এইটো আন্দোলনত নামিছোঁ। যদি তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব পাৰে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিত, তেতিয়াহ'লে আমি লোকেল হৈ পেলাই আমিও থাকিব পাব লাগে। Jongpon me mithanga hempen misen nang ji puason thak matha ponsi tereng langso Presbyterian Church Mondulia tum aroiwang kardoma hem ke pathe pon muchot ki kim pon jia dim GCB pen cyclem pon Mondulia lo aphai nang ke bat bom pena jok kai ke doboma charcha hema bangke chitang te derlo pusi pastor Biren rong pi pen ningje pon Lasi mithang Mondulia tangka pen sitame non malom COVID-19 avuro ke so pena jok awar saika wedet pena jok dana tangka sitame kadure dokoglo puta ningje pon Lasi la so teng pen nilibrat a cyclem bang pu James phang cho phan chuniri dama teng pen ke dam tang la khain ko raisia da pen nar suni dorchi da phan GCB apartment nang cherap chitto pidun lo labang so long amithang James phang cho sitame adimak long an chihumri dun lo labang so long achitong dun koilamati village upliftment committee amai pu president secretary tumjitame chitong dun nogen be biraning ti La pena hin pen klem bang phua tum sidame chitong dun la sipini la bang so monduli si la pen rong ar loke ja tum sing rong pia tum chitong dun pen James phang cho phan mithang kar bia poho pen ar cho pon la pen alang li phan suri suriar na mayor jume hang pi pon la pen kachuro alam the pajir pon nilipen Mosesteron 365 News India Lakha krep likor kanti constituency ke palu manduli somurong hang arada tumrong isi cilang sitowar ke salokpon somurong hang arong laki suri pressure kebra chok kebra hini aningkan si rong chokim lobon sitami pining aningkan pokebra sekep anplengget api sitami mesen ke celeng atowar abilang somurong hang arada tum mesen towar kaweda da jok osomar lo ke charli apan kitam kirang kisung penceng lok kiso ke un eka cepon jojo celang ahomu ke pon ke siksak nang lason si isi thedunga kisung nang man idetlo Rong arada tumpen perangke thingno nang kachet handun ke bang phukili da polo te vote kere ka phan racharia song atum wang pen towar henlo akenang sot nai lasi towar nang pipo put chechak te kangpo kilik judet apthima te kilik hypondet apthike lamchak cheteng ne det titik kusi rong arada tumpen nang chet handun lasi korkan thiloke MAC mate karbiang long autonomous council EM Raju Tisolapen Tim Karbiang long ke Japon CEM Tuliram rong hang aphan somo rong hang arada tumapan Krabjin pen towar nang selam PG aphansi towar cholang pronglo lapen EM Raju Tisosi tami thoi inglong pupera tilang pachingbar pon asonte mesenji pusi rong asar pen tuning ripon Samilang sopen Mizoram hanse 365 News India Tum thang inglong pen kumarong lo na tum ka somor mandali somor ha komento nang kan sana tum baso arong ka chukun ni 1962 nang kan pendorong sakin 1962 te la bangso puthak nale tum kupipi kening je ning hang som doma 1962 pendorong sakin te me sarkar pen itu ma kerap thang tawe ne tum ke do kethak kisung lo plan lo kisu gede pedang lo kisu da hustame ne tum la puson se kachar chong nang lo kachibak nang lo son se medical sikile tum lo Akan hini tu bangke sumar school kelas kedam tu dengan kisung dukok ne tim dakpen hodan dakharan la sodak ke kilometer ke pen bakdo so sumar dakpen ada prem pen dunde pre school dunde Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo arni game kardom